Ең бірінші сөзләребезне Аллаһ Субханаһу ва Таалагә хәмд сәнәләрдән Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямга салават шәрифләребезне әйтеп, Аллаһ Субханаһу ва Таала барчаларыбызга хайырлы, файдалы гыйлемнәр, тәкъвалык, иман байлыгы. Аллаһ Раббыбызга гыйбадат кылып, үзебезнең булган төрле бидагатьләрдән, җаһилияттән, наданлыктан Аллаһ Субханаһу ва Таала саклага иде. Rabbi zidni ilman degan dualarda bo'lib, ya Rabbi imanan va tavakkulan va amalan solihan va darajatan fi jannatikal firdavsil a'la degan dualarımızda bo'lib, bizga ya Rabbim hayırlı, faydalı ilimler, bilimler eriştirib, bizni musulmon ettirib, hidayatga eriştirgan hamd sanalarybizni aytib, şol yolundan barıga nasip eyle. Hem ahırgı sulavlarımızda da La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah diyen şol kelime-i tayyibe, izge sözler bilen bizge bu dünyanı taşlap, özünün huduruna, özünün karşına fakat Müslüman bularak kaydırgağına nasip eylege deyip Allah subhanahu teala şol izge günlerimizde, izge saatlerimizde kabul eylep barımızga da eriştirgeydi Rabbul Alemin. Muhterem cemaat, özümnün min bir neçə vağazımını, kilesi vağazlarımını bağışlayayım Allah birsə zekat meselesine. Çünkü biz Müslümanlar biləbiz, İslam bağanası ol beş. İslam ol beş bağanağa tayanğan, şol bağanalarının İslamның asılların birincisi La ilahe illallah. Elhamdülillah ol bağanağa tayanıp, ol bağanını kabul etip, İslamның asılın birinciden Müslüman bularak Allah Rabbimizni biz birligin tanıdık. Hem La ilahe illallah degan söz, ol Allah Teala bar ekanligin gene tugul, indi Allah Teala g'ibadatga bir özügene layıklı bulgan zat ettirip anı tanu. Fakat g'ibadatga bir anırgağına g'ibadat kılıp. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye kelgan vakitte Mekke müşrikleri de Allah Rabbimizni bileydiler, tanıydiler. Hem de Allah Teala'ga qaysi bir g'ibadatlarini tapşıraydilar. Şuna göre ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah subhanahu wa ta'ala özünün Peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aşağı rıza tugul idi ol Mekke müşriklerinden. Niçin? Çünkü Allah Teala'ga g'ibadatini bilseler de, Allah Teala'ni sağınsalar da, Bismillah deyip işlerini başlasalar da, Allah subhanahu wa ta'ala Mekke müşriklerinden rıza tugul idi. Dinlerinden rıza tugul idi. İnne dine indallahil İslam di. Allah Teala karşında din o İslam dinidir. Çünkü onlar müşrikler ağır vakitlarında, kaygı vakitinde Allah Teala'ga g'ibadat kılaydılar. Ama jingil vakitte, jingillik kilgeç, ya gözlerine rahat görgeç, onlar putlarga tapınaydılar. Abu Bakr radıyallahu anhu bir özünün dostuna ayta, sen kimge g'ibadat kılasın di? O ayta, vahiden fis sema ve seb'an fil ard. Kökte bir Allah Teala'ga g'ibadat kılam di, hem jidi putga jirdagi bulgan jidi putluğuna kabul etem diyen. Şuna göre Mekke müşrikleri önce etkende özlerine demokratiya bulgan, hazır Indiyadagi bulgan hal şekilli, alar putlar bik köp, mingerlegen. Alarını sanap da bitir almıyorlar, alar şul kadar indi uylap çıkardılar. Alar özleri de butalıp bittiler, neçe putlu ikenligini bilmiyorlar. Ama da lakin şuna göre aralar arasında butalıp yürümesi için her bir kişi üzerine Indiya'da şekilli Mekke müşrikleri de özlerine bir neçəni saylaganlar da kim jidini, kim onunu, kim ikini Allah Teala'dan başka münemine bu şul bir içev dürtev bizge jitken deyip şulay etip aların g'ibadatları bulgan. Şunu bitirir için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kildi La ilahe illallah sözü bilen. Fakat unutuguz, dürtte tügül, jidi de tügül, Hazreti Abu Bakr radıyallahu anhu bu dostundan sıradı. Sen hadi nig alay deyip degende, demek
авырлык вакытта, кыенлык вакытта мин Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәт кылам дигән, җиңел вакытта, рәхәтлек вакытта курбаннарымны шул 7 потка тапшырам дигәндә, Хәзрәти Абу Бакр нәрсә белән аны бетерде? Әгәр дә сиңа авырлык вакытта бер Аллаһ Тәгалә генә җиткән булса, җиңеллек вакытта гына бер Аллаһ Тәгалә генә җитмиме ди? Димәк, әгәр дә бөтен проблемаларыңны күктәге бер Аллаһ Тәгалә генә решат иткән булса, бөтен проблемаларыңны Аллаһ Тәгалә генә сиңа җайлап бирсә, тегес 7-се соң сиңа нәрсәгә алар ди? И шуннан итеп бу ислам динен кабул итте. Шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, без мусульман икәнлегебезне белдерәбез. Беренче асылда, беренче багана, беренче таянычыбыз ла илаһа иллаллаһ сүзе белән фақат бер Аллаһ Тәгаләгә генә гыйбадәт кылырга. Безгә Аллаһ Тәгалә белән янында бер кем дә кирәкми. Бер кем дә юк. Кирәкми дигән сүз фақат аларның мәгънәсе юк. Икенче багана исламның асылы ул намаз. Намаз уку. Намазны без шулай ук беләбез. Ул Аллаһ Тәгалә белән безнең илемтәбез. Аллаһ Тәгалә белән намаз укымаган кеше ул инде теге Мәккә мөшрикләре шикелле авырлык вакытта гына Аллаһ Тәгаләне сагыналар да җиңеллек вакытта оныталар. Яры тегеләр җиңеллек вакытта әле потларга кайтканнар. Безнең әлхәмдүлилләһ хут потлары юк булмаса да, барыбер Аллаһ Тәгаләгә кайчан кирәк? Мәҗлесләр, ашлар уздырган вакытта берәр кеше үлгәч, берәр кеше тугач, берәр йорт төзегәч, машина алгач, килеп шунда Аллаһ Тәгаләгә рәхмәтемне белдерәм дигәндә, садакасынмы, нисенме, шунда инде бер үзенең от случая к случаю дигән шикелле, шулай итеп, намаз укымаган кеше от случая к случаю гына яши. Намаз укыган кеше случайдан случайда түгел, бала тугач кына, мәйет булгач кына түгел, ә инде бик көненә 5 вакыт Аллаһ Тәгаләгә үзенең гыйбадәтләрен тапшыра. Мусульман кеше, соблюдающий мусульман инде әйтәбез, 5 вакыт намаз укыган кеше һәр вакытта ул Аллаһ Тәгалә белән илемтә. Төнме ул, көнме ул, иртәме, кичме ул Аллаһ Тәгаләгә үзенең тәһарәтен кыла да, чиста килеш, тәһарәтле килеш, Аллаһ Тәгаләгә сәҗдәсен кылып, Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәтен кыла. Өченче багана исламның баганасы ул, әгәр дә тәртипләре буенча алсак, ураза тоту. Ураза тоту Рамазан айында, әлхәмдүлилләһ, намазга караганда безнең ураза тотучыларыбыз күбрәк. Чөнки ураза ни өчен? Ураза килә ул елына бер тапкыр гына. Елына бер тапкыр үзенең кешенең иманы, кешенең булган хисе Аллаһ Тәгаләгә рәхмәтләрен белдереп, уразасын тотып, шулай итеп бәйрәм итеп кабул итү, уразаны тотабыз һәм дә аны да күбебез башкара, аның тәртибен белә, аны нәрсә боза икәнлеген җиңел, күп нәрсә аның тирән мәгълүматлар белмәсәң дә нәрсә бозганны, нәрсә ничек үтәгәнне фәҗр намазыннан яки шул булган таң атканнан алып ахшам намазына кадәр су эчмәскә, ашамаска икәнлеге, якынлык кылмаска дигәндә шулай итеп уразаны башкарып була икән. Хаҗны 5нче баганан 4нче баганабыз безнеке закат. Менә шул закатта күбебез теге практика булмаганга күрә, яки әлдә мин анарга үсеп җитмәдем дип, әле мин закатны бирмим дигәндә, кирәге юк дигәндә, күбебез анарга нәрсә игътибар бирми, мәгълүматны алмыйбыз, өйрәнмибез. Әмма дә ләкин анда өйрәнергә кирәк. Сахабалар радиллаһу анһум закат ингән вакытта барысы да байлар түгел иделәр. Әмма дә ләкин закатның хөкемнәре, нечкәлекләре, белемнәре барысына да инде һәм барысы да алар өйрәнделәр аны. Байлыклары ташып атмаса да. Һәм 5нче багана мөхтәрәм җәмәгать хаҗ кылуда иншаллаһ ул инде күбрәк хаҗ кылган вакытта практика белән бәйле, аны инде урынында карап хаҗ кылган кеше өйрәнеп кайта, күреп кайта инде. Безгә инде иншаллаһ сезне белән
зәкәтне башларга, зәкәтнең менә бу кереш сүз иде, ислам динен баганалары турында, ислам динен асыллары турында. Иншаллах, шул зәкәтебезнең бер генә мәсьәләсен алсак, Коръән-и Кәримдә зәкәт килә 30 тапкыр. Зәкәт бирегез дигән әмер килә 30 тапкыр, намаз белән бергә 27 тапкыр. Акимус салата ва атуз закә. Намаз укыгыз һәм зәкәтегезне бирегез дигән әмер килә Коръән-и Кәримдә 27 тапкыр. Ул инде юкка гына әйтелгән сүзләр түгел, бу әмер Аллаһ Тәгаләнең булган намазның һәм зәкәтнең зур әһәмияте булганга күрә. Хәзрәти Абу Бакр радиллаһу анһу шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям вафат булганнан соң кайсы бер кавым кабиләләр, кайсы бер гарәпләрнең кланнары, кайсы бер кавымнар, алар Пәйгамбәр үлде, хәр зәкәт бирергә кирәкми, зәкәт Пәйгамбәребезгә генә бирергә кирәк иде, Пәйгамбәр булмагач зәкәтнең кирәге юк дигәндә, шулар белән Абу Бакр радиллаһу анһу нәрсә? Сугыш аларга игълан итте. Юк инде зәкәт ул Пәйгамбәр белән генә түгел, Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям белән генә түгел, инде зәкәт бирү ул исламның асылы. Хәтта әһлүр ридда шикелле, исламнан чыккан шикелле, исламны ташлаган кешеләр шикелле, алар зәкәт бирмәүчеләр белән сугыша башлады. Һәм аларны җиңде, ул мәсьәләне тәмамлады. Ва aqulu qawli hada astaghfirullah li wa lakum wa li sa'ir jama'atil muslimin huwal ghafurur rahim. اللهم ربنا اغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين ربنا اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اجرنا برحمتك يا رب. الحمد لله العزيز الوهاب الكريم الرحيم التواب مالك يوم الجزاء والحساب. Уважаемые братья, мы уже сказали на несколько слов на татарском языке, большинство из нас уже поняли, о чем речь, то что вопрос закята в исламе. Я бы хотел начать серию вагазов про закят. Почему? Потому что мы знаем, что закят является одним из 5 столпов ислама. Первое – это ля иляха илляллах. Очень, конечно, много времени ушло у нас из вагаза на татарском языке на значимость слова ля иляха илляллах. На самом деле без этого никак, что Мухаммад, многие из нас, даже мусульмане, когда не практикующие мусульмане, недопонимают значение слов ля иляха илляллах. Нет божества, кроме Аллаха. На самом деле божества есть, их много. Там их тысячами, сотнями тысяч, может и миллионами, да? Достаточно нам посмотреть в некоторые страны, и этих идолов очень много. Но когда мы говорим «нет божества, кроме Аллаха», смысл этих слов означает «нет достойного божества, достойного поклонения, кроме Аллаха». То есть божества не есть, но достойны поклонения, никто из них не достоин поклонения. Поэтому пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, пришел, когда к мекканцам или курайшитам, в самую, то есть точка являлась Мекка, где около Каабы было 360 идолов. И то, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, призывал к тому, чтобы нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, потому что мушрики Мекки верили в Аллаха. Они начинали свои договора со слов «Бисмилля». Они говорили «Бисмилля» с именем Аллаха. Они были лучше, чем те, которые даже не знают, что такое имя Аллаха. Или не знают, что такое «Бисмилля». Они даже договор, когда составляли между собой против Мухаммада, против хашимитов, они повесили договор на Каабе словами «Бисмилля», с именем Аллаха. Это был договор мушриков, которые съели термиты, кроме слов «Бисмилля». Бисмилля-то осталось. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, не пришел доказывать существование Аллаха. Существование Аллаха они все признавали. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, пришел, чтобы они поклонялись единому Аллаху. И достаточно нам истории из жизни Абу Бакра, когда Абу Бакр, радиллаху анху, призывал одного своего друга к исламу, спросил его: кому ты поклоняешься?
Тот сказал, что я поклоняюсь единому на небесах и 7 на земле, 7 богам на земле, идолам. И Абу Бакр, рады Аллаху анху, спросил его: если ты поклоняешься единому Аллаху, когда тебе тяжело, даже разве недостаточно ли его одного Аллаха, когда тебе легко? То есть они поклонялись, у мушриков была такая традиция или такая особенность, то что если их постигало какие-то проблемы, особенно на море, на кораблях, они взывали только Аллаху. Если у них были серьезные проблемы, связанные с какими-то угрожающих их жизни, они всегда взывали только Аллаху. А когда им были уже такие пустяковые вопросы, что-то там купить, или жениться, или чего-то выдать замуж, или что-нибудь, они уже обращались к каким-то идолам. То есть житейские какие-то бытовые вопросы, тогда не обращались к идолам. И Абу Бакр, рады Аллаху анху, сказал: разве тот, который решает твои основные проблемы на небесах, Аллах, разве недостаточно ли его тебе одного, чтобы ты поклонялся и в остальных своих ситуациях? И вот так он принял ислам. Поэтому мы, самые первые мусульмане, признаем, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха. Этим мы и отличаемся от других, тем, что для нас ничего святого, кроме Аллаха, нет. Ничего достойного поклонения на статусе какого-то рядом с Аллахом нет. Мы признаем во всех своих и жизненных ситуациях, и в трудных ситуациях, и в печали, и в радости всегда мы обращаемся к Аллаху. Даже мы просим Аллаха, обращаемся, дуа делаем, даже когда себе завязываем шнурки. Второй столб ислама – это намаз. Намаз – это значительная часть нашей жизни, мусульман. 5 времен намазов. Кто не читает намаз, у него ислам от случая к случаю. Как у тех мушриков были, от случая к случаю, да, когда сложная ситуация, они обращались к Аллаху. Кто не читает намаз, у него что? Когда он вспоминает Аллаха? Когда он обращается к Аллаху? Когда кто-то умирает, когда рождается ребенок, когда купил машину, идет в мечеть, там садака дать надо или что-нибудь, или когда построил дом, или надо курбан резать, или из больницы вышел, или кто-то с армии пришел, или вот от случая к случаю, то есть он обращается к Аллаху или благодарит Аллаха субхану тааля, или просит помощи, чтобы сын вернулся из армии, надо маджлис устроить, то есть какой-то случай в жизни происходит, у него от жизненной ситуации к другой жизненной ситуации. Неважно, это там проблемные или наоборот радостные события. А мусульманин, соблюдающий мусульманин, обращается к Аллаху субхану ва тааля, неважно, были у него проблемы или радостные события, случаи жизни, нет, он всегда на связи Аллаха субхану ва тааля 5 раз в день. Утром, вечером, ночью, днем, всегда он в ритуальном чистом виде делает сажда Аллаху субхану ва тааля. То есть 5 раз в день он на связи со своим Господом. Благодарит его, хвалит Аллаха субхану ва тааля, воздает ему восхвалу и также просит у Аллаха субхану ва тааля. Поэтому 5 времен намазов нету ни в какой религии. Этому завидуют даже те, которые не в исламе, есть более размышляющие люди, говорят, пока они 5 раз в день, в сутки на связи со своим Господом, они непобедимы. То есть они будут есть и будут существовать. Третий столб ислама – это ураза. Про уразу мы с вами знаем. Даже те, которые не читают намаз, их больше, кто держит уразу. Кто держит уразу среди мусульман больше, чем те, которые читают намаз. Почему? Потому что это только раз в год. Это связано со многими радостными событиями. Ифтары, красивые столы, приятная обстановка, друзья и все остальное. Их больше, альхамдулилля.
То есть у них есть своя дверь, которая обещана пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи вассалям, Бабу Райян. У них, иншаллах, для постящихся будет своя дверь, свои врата в рай. Альхамдулилля. И про уразу, поэтому она легкий айбадат, легкое поклонение, много знаний не требует. От рассвета до заката надо не кушать, не пить, то есть само поклонение. Ну и, конечно, еще моральная часть, то, что воздерживать свой язык, свой характер, воспитывать свой дух. Четвертый столб ислама – это закат. Закат многие из нас не знают или мало знают. Что-то где-то 2,5% от чего-то непонятное, куда и зачем. Поэтому я хотел бы побольше уделить внимание на законоположение, на некоторые тонкости. Некоторые могут из вас сказать, ну это же только богатым, нас же это не касается. Когда был неспослан закат, уважаемые братья, сахабы тоже не были богатые все. Они не были олигархами, но они все это запомнили и это знали. Потому что закат является мимма улима минаддини биддарура. Закат мы должны также знать, как таблицу умножения, и для нас это очень важно. Неважно, мы будем их соблюдать, не будем соблюдать, достигнем мы этого нисаба, того уровня богатых, что платить закат, но эту часть, основу ислама мы должны знать хотя бы теоретически. И это то законоположение, откуда нету уважительной причины. Человек не может сказать, я не знал, что такое закат, мне это не обязательно, я вот не знал, нет. На это отговорок нет. Если ты не знал, это твои проблемы. Поэтому это столб ислама, который нам надо с вами знать, и мы должны это изучать, и мы об этом должны оповещать и других. И если практически у нас не получается, хотя бы теоретически мы должны с вами знать. Ну и хадж. Хадж – это пятый столб ислама, посещение и поклонение Всевышнему Аллаху Субхану Тааля в Мекке, около Каабы, совершить таваф, совершить обряд хаджа. Это является тоже один раз в жизни для тех, кто имеет этому физическую и материальную возможность. Это уже, иншаллах, изучим там, когда изучается, когда соблюдаешь этот хадж. Сегодня было вступительное слово насчет 5 столпов ислама. Иншаллах, мы с вами поэтому закат начнем подробно изучать, подробно знать и воспользоваться этими своими пятничными проповедями, чтобы мы с вами научились и теоретически знали более подробно, потому что остальные столпы ислама мы как-то мало или много мы с вами об этом знаем, а вот про закат у нас это упущенная часть столпов ислама.